talo fatule nei tula o la fiafi, malo ngalo lo tiu te mafai wale nei ba yaso. Ai alo maya isi whakponga fo le nei o lau Samoa taulongolongo mo le fai unga o le nei ba yaso. E to moatu e tatou tala, o le aso sa te talaina ai le ofisa whaavai whai tu malo, ale tu malo o lo tofanga, ma sa awa ia tu iai lau Samoa taulongolongo mo se tatou reboot. O le aso sa te talaina ai le ofisa whaavai whai tu malo, ale tu malo o lo tofanga, o le tu malo fo i lea le fionga na tamaitai pali mia fia mea Naomi mata afa, e pei una awa iai le malo le tu malo. Minista o tina matamaitai a tina e o afio anga manga fesoatai, a fionga la ki la mosi tiresio, o le loa loa sa muli mawina le a whaamoe moe tāua. O le sauni ngā lotu sa taitaina le ti a kono i a pentito paleai, i se upo whaalia nganga e sufia i le anga lei whaalia i o le atua i ona tangata, ai me se ai o le whaafetai o le malo o lo o tūla i mai. I se lato whaamaite i nei tū tāua mo i tū malo ta itasio Samoa, mai e sa tongi maa uma i le whaatinoina o le whaamoe moe tāua. O fu tātou ma mea whai ngā luenga whaatino ai le wala awina o le tangata. So se wala awina o wala awina ai oe maa, i iai lava o mea whai ngā luenga e whaatino ai. Whapena fo i le wala awina o le malo, iai fo i lato mea whai ngā luenga e whaatino ai. Whaftai lau fionga i palemia, pia fo i le kapineta ma le palemene, le tō whasi tonu, e me se fo i le tō wha e le si vale, ai si a la fua. O le tō wha manino e whaavai i le pule manawa. O le whaavai, o le tō wha e whaavai i le alofa. E fili i le au, fili i le pō. Le tō wha lea, o le whapitoi manu i atasi, ai o whapea on whasalafa i a Samoa atoa mono i tūmalo. O le tala le ngaluenga sa fonga ina le taitai fono whai tūmalo no tofanga, a fionga tupuola o lo eli i koki tuala, i le whatupeina ato o le nei polo keti, mau ili ai nisi vaenga sa whaanganga mo le whaamuimui. E vaenga tupe sa fua i mai ele malo a wane ngaluenga ta wati na e tātou tūmalo e lua se la wafe. O le konkarate sa inia le astolo iuni lua fe lua sfulua. Sa atu ina mai le mtanga luenga o tina matamaitai, ia se ata e whapena o na ngā lulua eile i tu malo te itasi. Ma o le tatu i tu malo o lo mulmultai lava i whaavae wa tu ina mai le malo ma le mtanga luenga. Lea le mamalo le tatu whatsinga le so o le ata fo ilea le mulmuli e tatu ngā luenga nei pa anga ia tu la se singa iai. E iai suinga sa whaia le komiti i le ata o le fale o na e tau fuafua ina ia whapena o na soo ma le maota o le komiti o le tātou a fioanga nei lo tawhanga. Ia o le ala na uma whaia le fitunga inga ma whanga ioi fo i tātou ngā luenga ma si fo ia pe mita i le ofisa o ngā luenga. Ma matalia i tātou ngā luenga i le vai aso le aso luas fulu o iuni ia mwhanga solo mai ai ia e whamai ai le lua vai aso taluai. Ia o le deiftunga inga le ato le tātou maota e fuafua i whainga whaavai le malo e le whainga fie o le nei fo i e whaisi whainga tā te le fo i se leni sa whaluina ai e toi whapena o na toi whaalaun si ai ia ma whaale lei e le ngā luenga. Sa ia whapea foi. Whatasinga nei o le tala le tātou ngā luenga. Vaenga umalama sa whatauina mai ai mea whale o vaenga umamatotonga le whale ia fiai me umatau palama ma le tise whaaluina i le tupe iwa sifuluafe whase lau tōsu tasitala fitu su whasene. O le tuina maina o pe mita o le tātou ngā luenga i le ofisa o le maloa ma se foi le ngā luenga whapea le IPC manisi o vaenga whaalua le voucher lau di mas fultala o masini sa haya ina mai maloli e whaatino ai le ngā luenga tau a mata ma se foi le whaangaingoinga le ngā luenga sful whaafe lua se lau sulfitu tala li mas fulsene o le vaenga momua o le tonginga o le au whai ngā luenga ma le tufunga ma se foi luntu o whaiva whaalua i le valuafe i le fitu vai asu tu fatasi le tātou ngā luenga atoa. Se lau sful tolu afe, wha se lau iwa sulu iwa tā la lusu wha sene.
O le tala whaatau o le malo i le whaaluina i le vaenga lava leo le whausi o le whale e se laus fulu tāla. Se laus fulu afe. Longa winga, ua sili atua i le tātou whaangaina i le tolu afe whasa lau iwa sulu iwa tāla lusu whasene. Sa toi fili komiti ma whaapopo nisi o vaenga mo le au whaingaluenga. Whapea fo i le toe whaale leia o vaenga o le vāo mauta i e lua. Mai se foi se tu lo mo silfia ia sa ia fale o tato nu o lo fanga i tu nei ia ai sa tu inga lalo ia ai fa no le vaenga le o tato nga luenga o le ana toi fa ruinai le vaenga to fu fuanga komiti es fuluri ma fetala ia ona mawaila ia le tu fa singa o le tu pe fa silia tu ai lo le paketi sa ia es ful valuafe fa se la viva suluiva tala luas fu fa sene o le tau ato le tātou ngaluenga, se lau luas waluafe, wha se lau iwa suluiwa tā lalo su whasene. O le sulfa pasene o le vai ngā tupe, o le tonginga leo le tātou leipa, o le kamuta. Ia, mai wha mai ai fwoi nei le so, la mātou fwoi whengainga mai lātou o leo mai a ngaluenga. Wals fulu ono pasene o le se leni nei se lau luas waluafe, wha aluina le i mea fale, il fa totongai o le fatinonga nga luenga ia mese foi masini sa fa na pen fa mamla mai sa sauno foi le minister o tina mata mai ta ia tina e afio anga manga feso tai afio nga laki la mosi siresio e tu sale au ngole aso malo na fa moi moi ma le afuanga o le fa ma itele malo e ta wala mai i nei polo ke ti moi tu malo ta itasi o le kuma sani ala tonu e le se foi vai asa ma se mau ma le faiva alo filima la foi o tangata o le se o le nei foi tam fainga se mea e fo u tato wola man soi foa ma o le mea mautino e le temi e se al tangata ai fa moe to fa ma le moe o le tato tu malo e to te fa pale ai me fa tua i me fa le a tili ai tato nga luenga ia o ne vale tu li maina ne manuia ua tu uina mai. Whamanuia le tua i whama ite mfuafuanga o le atu punga mai le nei mauta. Ia vea o se lau moa e tau lai mai e iso stangata o le tu malo o loo mana o mia se fisosoan. Se lau moa e fola le tō wham whitalenga e lufi tu sai whamanuianga mo tangata ma ainga o le tu malo. O se lau moa e le whaitu au e le whailonga tangata ai o se lau moa e si o mia i le alofa e pei o le alofa muti vale o le atua o tato mori mauina i le nei asu. O ni ati na e o le awha ma ite mai polokalame o le awha ata tia o le i le nei tau mwhainga o le awha iti tia i le mativa ma le tango lima i nisi o ainga i tono o le tato i tumalo. O le awha iti tia i sa wanga i tono a ainga. O le awha tu mau ai se si o manga saunga le mu i tonu o tatou nu. Ma le tele o nisi tanu unga le lei o le a tatou au sia. Le a wha tonu ma le toa le nei wha mo. O le awhai oe o le awhai ma vai ma lima o le nei polo keti e le i mautu o na filifilia e tusa o le saunuanga le a fionga tupuola. Ma sa saunua le a fionga na tamaita i pāle mia fia mena o mimita awha e whawhetai ai lo nei tu malo. I le ngaluenga sa fita i tu ngai, lea ua tino mai a wase manuia o le tu malo. Ia, e hau fo ena whai atu sa upu whawhetai i le tātou i tu malo. I sau tau fina ngalo manino foi malama ua whaanga solo le lei ai le nei por kalame. Ai mai se le whatula i mai o sui o le tu malo mai vaenga ese o le tātou nu. Ma le tu malo ia a o tu ainga foi uma fai ona au fi ai e tu sa mafanga fa vai le sao le ngata o matai ma le pulenga nu ia a lo fa pe foi ona so tau au ma le tu vai o tinam tamai tai ia ai mai se foi e tato talabo ia e fa ftaiatu i lautou vasenga i fa fenga o matou tama fa le nganga mo to falitua ia whaafitai mo tapua inga. E manuia lava le tātou i tū malo mai malu i lautou taita inga man ngā ruenga
o le tala ina pe o le finangalo o le li. Whapena o na taimua ina ai le ola. Ma le wha moe moe o le nei tu malo. I sanga whaateleina le vi ingo le atua inga luenga o mawhai e 5 o lana whanau o na whaatinoina. A wale tautua ina o se manuia o Samoa. Tabtale ki tiona mo le o Samoa taulongolongo. O le tai ao ana leila sa te salaina aloa i ai. Le vai aso whaapitoa mo tupulanga o le lalolangi e pe o na whamanatuina i tausanga ta itasi. Sa whaatau tai e le matanga luenga o tina mata mai tai a tina e o nuu maanga fiso tai. Le whana na se kone ma se taso report. Le tai au na leila sa tatalaina aloa i ai le aso whaamanatu mo tupulanga le lalolangi. Masa whatau taia fo isi o tātou watu no use sauninga whaapitoa o le nei aso whaamanatu. O le susunga le whaawhiangainga i a Komiti Samuelu. Sa ia taitaina le nei whaamoemoe se sauninga lotu. Wa i Solomona i tau le lea, tala vau. Wa e malama Solomona. E le ai a se vaenga, le peo na whaupuina tātou manatu au tu o le nei. O le nei aso. Talatalanga o le whalelenga for all ages. Tā ua ia. Sau mele lai titi. Whai stepu o le ale levo. Ia o lawa ina avea mtangata matua. Tā ua uma vaenga ia. E o foi lai le tupulanga talavou. Tā ua tele aisea. Le anga mau tū le whausanga leo le tau lea lea ma le tau talavou. Le peo na apoapoa in fautua e. O le almemo. E manuia le nuu lea o Solomona. E manuia ai a inga, le peo na tau whaafonga so ai manuia ai nu, manuia ai le kalesia. Malama le lei ia, tupu le nei. Le anga o tau le lea ma talavou, o le tau so songa ma le malau lau lea, o le malosi ma le atamai. A o le vaenga fui lea e, apo o fianga. Ma mea o le soifuanga ma le olanga nei. Ai a whai e mautu, tau le lea ma tu pulanga, ma so se vaenga lava o le soifuanga. Mautu fui le lumana. O le awhionga le minista o tina mta maita ia tina e o nuu maanga fiso o tai. Sa saunoa le saunoanga au tu ma te talaina lo i ai le vai aso, mo tupulanga. Tau samatalu o na whamanatuina le tātou malo le vai aso o mo na tupulanga tātou. Watasi ai ma le whaamaluina e Samoa o le aso whaavao malo tupulanga tātou o le lalangi. O le whaamoemoe maurunga o le malo na whai ai le nei vai aso mo tupulanga tātou. Ina ia patipatia pealo o tō ao lo tō sao. I le atina e o numana i manuia o Samoa. Una ia o tō tamu whainga. Whaatonu tonu whalaura o tō sabaringa. Ina ia manuia o tō o langa i le numana. E moni ai se tase o fo i tau. O le la au e to tō nei. A le lei o na aputi mwhawhai lele le tupu maola mo tai au. E leo toi pōsa lilo i le ano noa i o tamu whainga ina ia mapo a i le tapenanga ane malo. E una ia ne atinae. O tupulanga talabou i awa onga, i ta alonga, i ta leni matomai, o anga waa mawhaiwa ese. Ai mese foi o amanoa i ngā luenga bisnisi ina ia fua mai i la aua o ngā i le lumana. Sa sauno fo i le awhionga i le minista. I au tū o le nei tausanga, o le talanga o whaafai le lenga. O lona winga, o le autasi o le au ngā tupulanga uma mai le luma, mo le lumana i manuia o Samoa. E ala iso se ati na e la tau te whaatinoina. Fatasi ai sosani ai la tau a tātou tua ama matua a wae manuia a wasa manuia mo la tau nei.
Sa fata mulia le te oa salamasina i alo mawhanau tupulanga talawou o sui o a unga sa wala aulia. Sa fatina ina fo i whaafia ngai nisio au talawou ma nisio whanau a unga. Sawa aia le whaafia ina o whanau le mafutango le nei aso whaapitoa e te tala ina alo i ai le vai aso tupulanga talawou. Sa whai uina i nisio whaalinga pa angal matanga luenga tina matama i tai a tina e ono umanga feso o tai ma nisi o latou whaalawi loa sa fatino ina. Le whana nei se kone molau Samoa Taulogologo. Mai nisa tatou tala, o le vai aso nei lea sa whaatau tai aini a o onga whaapitoa e le whaamalu mo whala putuputonga tuma o tia Samoa. O se vaenga le nei i le report. O le vai aso le nei sa whaatino inai e le whaamalu mo whala putuputonga tuma oti awa onga whaapitoa mo nisi o whala putuputonga lo lātou whaipa anga i awala lava e whaalele ai le anga i lomo le whaatino ina o ngā luenga ma ia lava le tomai ma le anga waa e whaatino ai le aunga lea ma le whaamoimoe le nei a onga sa whaatau taiene ia lava tā pena i sui awai mai whala putuputonga le whaatino ina o ngā luenga le nei a onga sa whaatu peina e le Union Europa i le Pasifika le whanena i se kone molau Samoa Taulogologo. O le awhaya sina tatou malolonga pupu o na toi tariu mai lea unga ngana wha Britania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. Puipuinga o le fulu masani. Pe a fai wa e a fia ia unga le fulu masani. E fautuaina le whaatinoina o puipuinga nei. Pupuni lo fofonga pe a tale pe mafatua. Fufulu mama lima i temi uma. Fai lo tali fofonga i temi uma e puipuia mai ai si tangata. Ia e nofo i le fale ma ia lava le malo lo. Tau mamao mai nofo anga tumutumu. E vavei le pipisi al fulu. Ta ofi le whanau mai le aonga pe a whai ualia e ni aonga le fulu. Tau mawhatatau, ma ia tele le vai e tau mafa. Inu ni fuala au mea tinga pe a fiva pe tinga le ulu. Mo le whanau, ia inu tala vai e peo na fautua ina e fo mai. Ta ofi le pepesi le fulu. Mo nisi whaamtalanga, whaafso tai le matanga luenga i le ono o po le valu se lau ono whawha o. Good evening and welcome back to another edition of your TV2 News, leading our bulletin. The Losofanga Electoral Constituency opened their District Committee Center today, and your Samoa Taulogologo was also there to witness this event. The Losofanga Electoral Constituency opened their District Committee Center today and was attended by the Honorable Prime Minister Fiamenaomi Mataafa, the Minister of Women, Community and Social Development, Honorable Leota Lakilambo sits in the seal. The guests, district representatives and residents to witness the event. The ceremony was led by Father Benedicto Puleai for spiritual words, also to thank God for His love upon us, followed by the chairman of the district Tupuola Oloyeli Ikokitsuala remarks, emphasized that the construction for the project was signed on June 3rd this year, and the whole cost for the project is 9,431 tala and 70 sene. The cost for permits from the government is 850 tala. The cost for machines using for the project is 14,217 tala and 50 sene. The whole cost for the construction is 7,000 for 7 weeks,
So the total altogether is 113,499 tala and 24 seni. The Minister of Women, Community and Social Development in his remarks thanked governments for the support for these projects, also the district for supporting of these ongoing programs. The Honorable Prime Minister Fiamena Afa also thanked the district for this wonderful project. Also the Minister of Women, Community and Social Development for the support and the ministry. Once a district has set up office and appointed a council, the Ministry of Women, Community and Social Development will inspect the setup before processing the release of the 1 million tala for individual village-based projects to proceed. The funding government's 1 million tala district development projects will be available from the Ministry of Women, Community and Social Development 63,679,430 million tala budget request for the oncoming new fiscal year. The overall aim of this program is to inspire social harmony and inclusive growth for Samoa through district developments utilizing our community capacities, natural resources and environment. The government focus is aligned to the key strategic area 1 of the pathway for the development of Samoa. The government inspires that this is a golden opportunity to enhance appropriate development within all districts. Sabtale Kitiona for your TV2 News. The government of Samoa, through the Ministry of Women, Community and Social Development this morning, coordinated the implementation of the commemoration of the International Youth Day or the National Youth Week. Lefananai Sekone with more on this report. The government of Samoa, through the Ministry of Women, Community and Social Development this morning, coordinated the implementation of the commemoration of the International Youth Day, National Youth Week 2022. The theme for this year is intergenerational solidarity, creating world for all ages, inclusiveness of all generations in programs and activities for commemoration of this year's National Youth Week, and their contribution to achieving the global and national goals is one of the aims of the week-long programs. The morning devotion was led by Reverend Komiti Faamisionare, the Minister for the Ministry of Women, Community and Social Development. In his keynote, it stated, Samoa has been celebrating National Youth Week and International Youth Day for over the years. The celebration has always been about recognition and applauding what and how our young people have contributed to the development of families, villages, churches, Samoa, as well as the global goals under the Sustainable Development Goals. This year, we are again celebrating Youth Week with the International Youth Day, as it is always commemorated on the 12th of August every year, with this year on the theme Intergenerational Solidarity, Creating a World for. He also highlighted the overall theme of the government of Samoa through its pathway to the development of Samoa is empower communities, building resilience and inspiring growth. The key strategic outcome is improved social development, and the two priority areas that are part of those is alleviating hardship and poverty and people empowerment through access to opportunities, especially women and youth. Youth representatives from selected schools, even our loved ones, attended the Nuanwalia Lofa, gathered to witness the official opening of the International Youth Week. It is a day full of excitement. There were entertainments from selected youths and schools that made the day more enjoyable and fun. Also, booth displays and presentations from the Ministry of Women, Community and Social Development and all its partners. And I say Kone for your TV2 News. In other news, the Samoa umbrella for non-governmental organization
was facilitating the proposal writing training for civil society organization this week. Leafana Naisekone with more on this report. The Samoa umbrella for non-governmental organization is facilitating the proposal writing training for civil society organizations this week. From a press release by Sango highlighted that close to 40 participants from around 19 to 20 organizations working in partnership with Sango participated in this activity. Sango believes that by the end of this training, recipients will be able to understand the importance of proposal writing, explain the project's planning cycle, explain the step-by-step approach to proposal development, explain the importance of good writing techniques, show examples of commonly used applications forms, identify the problem to form the basis of a proposal, explain how to set up a project team, explain the problem and solution tree concept, and explain the role of monitoring and explain key elements of an M&E plan. This activity is funded by the European Union and the Pacific through the Civil Society Support Program. Leafana Naisekone for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight's special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Malefai ungale now lo Samoa Taulogologo ilefai ungale nei vayaso pa mawina le ngangat faftai ile puleng or swavai walang langoina lo Samoa Taulogologo. Manuia fa sa ngala fiafi so fa so ifu.